jalan-jalan, jelajah alam Nusantara. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat jalan-jalan. Kali ini kita akan menuju Pantai Akarina Tanjung Bunga. Jangan lupa dukung terus channel Rahmat Kulenyu dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Selamat menyaksikan jalan-jalan jelajah alam Nusantara. Ya, kita sudah sampai di lokasi Akarina, Pantai Akarina Tanjung Bunga Makassar. Nah, sini juga ada danaunya, bisa mancing, gazebo lengkap, parkiran luas. Ya, tempatnya. Sana lautnya.
dance the night, lost in the afterglow. Oh, girl, your love for me. Iya teman-teman, kita turun spearfishing dulu. Tes dulu sap sudah kerata nih kayaknya. Mudahan dapat hasilnya. Oke. Biology. Самолет несет меня, будто в кулаке зажав великан. В иллюминаторе земля. Ты слышала? Самолет несет меня, большой стальной великан. В иллюминаторе земля. Paying for flights tonight, lost in the afterglow. Oh, girl, your love for me keeps calling me, so I'm calling you. Love, keep me like the fire. I long for your company. Oh, girl, your love for me is a part of me, my biology. One's a compliment, two's a crowd, three's a party coming, move around like the first rush when the school is out, when the booze is up, when the sun is down. Enjoy the ride, cancel pillows in the Chevy. It's like a darling, low hitting heavy. Take your time, let me know when you're ready. Couple months I've been messing with this baby. Oh,
karena airnya lagi keruh, kita tidak dapat melihat ujung sap. Terpaksa saya pulang dan mengambil pasir ikan, jadi kita nembak ikan dari atas. Mudah-mudahan berhasil ya. It won't be over till the fat lady sings. I owe you a trip, cause me and you, we got a thing. The sunshine state, hair curly like a string. Just a big ol' ooh, smile, that's about all you gotta bring. So enjoy the ride, that's some pillows in the shade. Ride or die, let you know when you're ready. Take your time, let me know when you're ready. Couple months, I've been messing with this lady. Ya, dan sampai matahari terbenam, saya juga tidak dapat ikannya, teman-teman. Sayangnya airnya keruh, jadi tidak kelihatan ikannya. Kita makannya cuma Indomie sama telur mata sapi. Bagaimana masakannya? Biar mie tiram, yang penting bahagia. Bahaya? Mantap. Mantap, mantap. Terasa makan di pantai, Iya, dari tadi malam kita dihajar hujan, angin. Kita makan nasi goreng di pagi.
Luas laut. Iya sahabat jalan-jalan, demikian dulu keseruan jalan-jalan kita kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Saksikan jalan-jalan selanjutnya yang lebih seru. Tapi jangan lupa dukung terus channel Rahmat Kulenyu dengan cara mensubscribe, like, komen, dan share. Saksikan jalan-jalan selanjutnya di edisi Masjid 99 Kuba. Apakah kita bisa masuk teman-teman? Saksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mari kita jalan-jalan jelajah alam Nusantara.